To je to. Trka je puštena. Dobro je startovala Kruna, čak je imao vremena i da se okrene dva put. I da pogleda u sedlo. I da se okrene još jedan put učenik Nikolić. Na čelo ipak idu Keops i Vizala. Keops, Vizala, Kruna. Keops, Vizala, Kruna, Magic Loot, Lune Miletin. Popustio je tamo na tren Ernest Hemi. Courtois izbija na petu poziciju. Trku vodi Keops, pola dužine prednosti u odnosu na Vizalu. Potom 3 dužine, pa čini se da iznutra Krunu obilazi Magic Loot i napreduje. Koliko su to mesta ostavili uz barijeru kad Magic Loot prolazi lako? Magic Loot iznutra na liderskoj poziciji. Keops staje, na drugoj poziciji ostaje Vizala, treća pozicija za Krunu. Kreće tamo Kalipso, Keops, Courtois, evo Krvača opomene iza njega. Ode Keops kroz polja, svi iz pogrešne ruke, nego bije, trku vodi Magic Loot. Magic Loot vodi ovo nadmetanje sa 67 kg tereta, toliko je bolje od društva u handikapu 5. Mešetović se samo krenuo preko levog ramena, ruki dalje na vratu, s izorima danas siguran poput smrti poreza. Magic Loot, Đoki Mešetović drži, ide pregina, druga pozicija za Kalipsa, treća pozicija za Krunu, četvrta pozicija Lune Miletin, peta pozicija Vizala, šesta pozicija Courtois, sedma pozicija Ernest Hemi, plena trenera Duška Pajića u nadmetanju general Lev Dovatov. Dakle, 2, 4, 1, 3, odnosno pobedilo je bilo broj 2 Magic Loot, jedan aplauz za Magic Loota, njegov kupinu, Izor Mešetovića, 67 kg.